Амырманды хундыты харакшыт. Танайын қарылды Манесак дамжолғы студиясон Намсалма Барбонова. Мұнодаре дамжолғыда әйылшар Бурятулысы ғабияты зүжікшін. Чайковскің нырымжыты орылы колледжін бақшы Елена Мохсова болын, үні колледжін аютын Эльвира Жанчибон ерет байыны. Сән бәні хундыты әйылшыт? Игад мұнодаремне дамжолғымне сыдып хобин тағылалты болыны. Дұрбыдығы курсын аютынды игад бәқді хобин тағылалты қықы бәқді иқы ханим байына ғашы. Үнен тұқыру дұғыд яғад үнімне хоралсылы уры дұм болыныгу әлі яғад имы бадыл тұру ғашып. Эльвирымне иқы бірқы дұшын, мне ханқыды дұрыч курсе дұрыш вәқта иқы қой қолаты, дұрын жыл сойгедлі иқы стабильнегі долат яптық вәға, тегедлі мұны дұргет япқын ұрдыты Эльвирді өріңіз қобен тағылдықымне өкіші шгет қыбірек араға, тейші абыттен иқы қылседлі, тегеді мұны апрель харың арвындегінді колледжин, мане Чайковскин колледжин залсо, арвын долон сақты көші минутыда қобен тағылылды концерттен тұрушын кені болғы, тегеді екші орғыш байхан залушымна ежі Бурят арденға донуды дұржы вәқті екі қойы қайымда хүнзониғы маны Бурят нүтқаймны бұқы байхан зони тағылылдың орықы веніпте ержі шағыныжы қошыны ордыны донуда олың әміғуды донуд зыдылығдығы темге орял хыжу веніпте. Тегет Эльвира имы тағылылды қықы вәқіда да сонш немір мұдырылмуд бәнегі жылда? Узлая хонер хатай байнып, има ихы концерты хыхыды олың хунут намды тоғылна, тихыды мини авой жимне намай дымжына, тигет мини Еленам срайна бакшы мне дымжына, тигет би ихы байыртай байнып, тихыды халтықына Ана заволты бі. Ана заволты. Тегета бақшынен бағы үні тағылытыдың қабадыны ғашыд бағы егіт шабия емі хобин тағылыты қыжы бәқіді бағы ямыр байны ғашыптады сонтыны. Орын қабад қығыт бағылы шейдің кеп, енді бүкті жақын Эльвира амырқы іріктен орын долат амырқы тегедлі тағылытсын қабадықы хүнут олың жүргімілгі жаманы колледжін темі чулығы ансамбль бағы маны отделение тағы сольный хоровой народный пение гет мане тағы тегі жінірте баны негатихи курсы хейхлі дұрыч курсы болтыр аютыд тегедлі түдінге қатны мане бағал колледжин ликование гет қатыры арды темі ансамбль қатырғы тегедлі мане морын құршыды Бурят улысымне морын құршыды бағал темі бұлығым бурятских народных инструментов гет мане бағал темі тағық бей Теді олың ойутыд қабатылсыны. Тегет мане концертмейстер нұт фортепианар таулды концертмейстер Виктория Винс. Харин тегеді үрдім дымбрылып кет мане бағыл бақшы. Эльвирин концертмейстер болыны. Тегет қоңғодыры солы кет мұны хайы шыны ансамбль бей болуды Хама қоңғодырынуды ақын түнкіне, захаміне, алайры еміғі хүнут солыры емі юхынғы ансамбльненгі тедінер бағылы ержі қабадылсығы. Енді көкті Эльвирымны тінді практикардық. Тегет мұны до сайжылы жайнымде концерті қойырдахен неделю. Тегет ұзылай хулио жайны концерті. Эльвирны екі темі ұрықшағынаты, таланты, Ихы бірхі басың қамық талары бірхі, орылсылда қо тавар ұрдық, егет ихы ответственно кему, тегет углон хоудышы болтыр егжі хышыл кет яптық басың, тегет үні тоғылтын қабатқа қатыны, олың мұрысын өт қабатығын, ямыр мұрысын күхті мұны олысы, регион мож хорындың, тегетлі орыс доттыры, тегет ұлыс хорындың мұрысын өтті. Алтырағынды қабадағын бе арвын аймыңымды. Тегет тындығы ехеледлі живой родник же конкурс, мұны колледжді болдық. Тегет хайында ноябрьді хорын таңғаны конкурсты явап,
традиции живая нить Красноярска, Институт культуры и искусств Пологом. Лауреат первой степени гэдэг бүгд Лауреат первой степени благодаря. Эгэ их амжилтышне энэгу али ушоо бигу. Улус хоорондын шнийн бол алдарны. Алдарны лауреат. Тэгээд мөн жилдээ алдарны нэндэ болох юм. Тэгээд энэ багыл тим төсөвүүд байна алдарнад хаваадах ардэ дундаа дуулах гэж. Тэгээд гансан ардэ дундад дуулдаг. Онышны таагт ардэ дундад хаа гадна манай бурят композиторны дунды дуулдаг гэж концепцийн фортепиано дээр надаг. Тэгээд ганц ардэ дуулж чадах бишээр ардэ хоолойгоор бурят композиторны дуунуудыг дуулдаг. Тэгээд баг тийм хөшөөнүүд болдог. Тийм хэ манай концертдээ баг нэг 3-4 дуунууд оронхэ. Тэгээд элвэр баг тийм бурят манай композиторны дуунуудыг дуулах. Ийм тоглолт оюутан бүхэн хэж болохгүй али ямар да онц оюутан байх ёртэйгөө. Тийм шадбэрийн хүс шадалтай тийм оюутд хэрэгтэй. Тэгээд зарим оюутчны шалгалтад 2 л дуулаад л шадбэрийн хөлрөө тэгээд болждаг. Тэгээд харин элвирэгэд тоглолт бүхий тоглолтоо өрөн ганцаараа дуулахар байна гэж би өөртөө бодож ирээд элвирэд тийм юу хэлэхэд юм тийм ханаа бодлого хэлэхэд юм. Тэгээд манай коллежийн захирал дэмжээ. Тэгээд манай тааgai багш нар дэмжээ. Тийм шадах элвирэ шадахш гэдэл тэгээд мөн юм шийдвэрийг гаргаад байна үү та. Элвира ямар аймаг хаан химш ухар болтоо хороод гэж. Би увэрвэл хязары дулдрагын аймагай Шандалин тагай. Тэгээд миний ава мне Шандалин, эжи мне ава талха Тунхан аймагай. Тэгээд хорхода би Шандалин хорголдо хорап. Тэгээд 22 онд би коллежд ирээд тэгээд ишээ ирэхдээ бурядард дуулах ханатай байгаа. Тэгээд үзээ гоёор Елен намсранд класстан оршоод тэгээд их баяртай байна. Юунд илангая буряд арада дуушил жававш. Миний хөгшин жимне дунды дуулах дуртай байгаа. Тэгээд миний мамны дуртай байгаа дуулах тэгэхэд би ихэдэ сэтгэлдэн гоё байна. Эстрадны дуулахтаа гоё. Тэгэхэд тийм ихээр тэгээд Эна абьяс бөлөгшне хөгшин жинха ирэхэн болно гэж. Үгүй хөгшин абаа баян дээр нааддаг байгаа. Тэгээд лимбо дээр өөрөө хураад нааддаг байгаа. Хорголд хордог байхада нэмэлт болбосролын хөгжмэ талаар хаана явдаг байгаа гэж тийм үү? Баха жаха садикха 6 сургаатай центр гараад дулдрагын декасон. Тэгээд тэрсагха би олон янзын мөрөсөнд явдаг болов. Тэгээд миний багш миний музыкын хөгжмөө Сатамада Шивна намайг дуулах хурга. Тэгээд явдаг болов. Тэгээд моно энэ тоглолтод ямар нэг гүйсэтгэх дуулаад гэдэг. Моно би бурядард дуу хор бурядад дуулах утахан оноо эриэдээгүр. Утахан ононенга эреедехенор унагашата видага гоёла хенха
шаранган цахан нухера техено улазаштарадага гоёлаэнха Ямар ойгашывда өрхө. Эне тоглотуя булдыхыды юундыгыд он санқырылхан долмутты. Он санхрал гэхдэ манешне анха тима згол зорилго гэхдэ ургаж байхан залуушлы бурят ардэ дунута дуртэй болох гэн тим зорилго хаимда. Тэгээд л мөн хурж байхан өшивүүт оюутат энэ концертыга уриал угнавди иш ерж бурят ардэ дунуудын иш залуушлы юм гоёрдуулж байдаг юм байна гэж хархарын сонсхорын мэдхэрин тэгэл бахайн элишинге бурят ардэ дунууд дуртэй болохын тийм манай тийм зорилго байна. Муну колж татрамна има бурят ардэ дунд хорж байхан оюутад олонго. Манай тагта 15 6 гэдэг. Манай Ород фольклорын оюутад баби манай штаг ород бурят гэдэг. Хараад үзэхэд тэгээд хулээ үед хонирхол их болногоо энэ оронгоо ордны дуунууд юмтай але жаагу. Их болно гэж би хэлэх байна. Юунд гэхтэйгээд жилдээ юм конкурс болдог. Отделение бүхэндээ хүн олон хөвд ирээд тэгээд орхон хурхад уртай хөвд олон байдаг. Тэгээд харин манай коллеж дүргээд саашаа шүү дээш хургуулд хурхаа оршнохаа юм манай институт культурд саашаа дээр юм лээ. Би шабарсан юм лээ. Их хургуулд. Тэгээд хургуулд хурш мөрхжил авна. Тэгээд мөнөө энэ жилдээ дүргээд Элвира саашаа Монголд Улаанбаатарт соёлын их сургуульд хурхаа ханаатай тэнд бал уртын дууны тийм мөргжил авха ханаатай байна. Чи Элвирт бал амжилт хүсэх байна чи тэндээ ярьж бакалавриат 4 жил тэндээ хордог. Тэгээд магистратура дөрөв хаашуу 2 жил нэмж хорхоо. Тэгээд л сашта мөргжилний шадварын шул их болох юм. Тэгээд тоглолтоо гадна ушоо яагаад энэ оргож байхан залуушалды юм дорлол түрүү хөрб. Ардэ дуунуудаа Элвира юнгш ханавш. Миний ханахад ихэд тоглолтыгоо өнгөргөөд тэгээд л тоглолтод ирэхдээ нэг 300 гаруй хүн ирэх юмда. Тэгээд л чимхэ бидэн видео концертын видео хахана тавьж тэр видео тэгээд л интернет сүлжээгээр цаашин дамжуулж таны бурят FM юмэр тэгээд олон тийм өөрөнгөө нөр хуудан юм дээр тавиад тэгээд Элвирийн хологоор зэдэлж бурят дунднаа байхэ гэж хүсэх байна тэгээд л хүн шагнахаар дуунуудаа дуртай болдог хаймда тэгээд харин бахал хари газарт хүнүүд байхдаа бахал бурят дундаа шагнах дуртай байдаг тэр юмтэй болно гэж ханна би. Тэгээд энэ тоглолтод нэ жи абахабш на колледжимне ажалшат хаагадна ушоо хэмдэ тухолногоо дэмжэнэгөө. Миний шандалин нютагархид намда Монго суулла намда тоглож концерт тавиха гэж ханаатай тэгээд намда үзлээ зэчхүдэм долаахан өгнөдөө бишна тэгээд төрөөрхэтаа Элвирмне жингэ талаха түнхнээ хаймда тэгэл баха түнхнээ ах дүнрийн бал энэ тоглолтод ирэхэд сууларж байна түнхнээ нютгаар хідэн тоорнтог ха гарвалтай бал иш шинэ дүүшин би болонхэ гэж хаян мэдшив байна тэгээд тиймээ бал хонирхаш ирэхвчээ гэж билет халбар авш байна тэгээд бидэн бал их баяр тавьж гэж дэмжиж байхтан.
Тэгээд та орит хылахынта олон аймагуудэ баха юм бурядарате дуунууд дылхы гэж энэмнэ ямар аймагууд юм болно ба. Бурятарда дуунууд богоня утад дуунууд илгардаг. Илдэв олон илдэв янзын аймагуудын дуунууд сэдэлхэ ямар бүхэд сэдийн дуун байхад сэдийн буряттай дуун, эрхүү буряттай дуунууд явахорнод Хөнэ хори бурятадэ тэгээд явахар байхаа. Булытхыл хыды сакса явжвайна гэж. Тав харар болж байна шүү. Тэгээд нэг идэхи курс энэ дөрвөдхи курс хоротэрнэ захиохы заман элвэрэмнэ ямар гэж. зохиох замын их тийм олон тийм янзын зохиохын замтай юндгэгт коллеж дээрхэн оюутанд анханаа гэдэг олон юмд хуурдаг. Фортепиано дээр тоглож эхлэхээ гадна юугэр бурят арт инструментээр Чанс дээр надад хорно. дирижировж шатах шийд гэмээр дирижировж шатах хурдаг. Тэгээд л сольфеджио гарах теория музыки, ишилэд гармони, анализ музыкальных произведений гэх мэт олон юмд хурдаг. Тэгээд л гэж сольны дуушин болгоход 4-5 цаг өдөртөө дуулдаг нэшэд цагаар өдөргөхөнд тэгээд л хор болдог, хор суудулдаг, хороор өдөн удирддаг. Тэгээд л ийм олон талаар бүрхүү ишүүд болоод 4 курсээ дүргдэг. Тэрнээ гадна элвэрнэ бахал шүү именно стипендий гэдэг авдаг. Тэр хөр Мьюзик гэж стипендий авдаг яа. Тэгээд 4 курс хавар шилээ. Хайн хоролсалетло им стипендию гэнэгүү. Аха. Зэнэмнэ тоглолтодоо ямар да энэ хөгжмөө зэлдэр наадах гэж. Би ханаа гэж бурятарда дуулах. Ну миний ханаанц байгаа өөрөө дуулаад өөрөө надад. Тэгээд гарах гэж. Ну тэгээд может быть болох гэж. Былык болгож болохыг шахарагшта. Зэ багштая сукта дуудуулахта. Сугта дулкуди юнукхт диапазонны ондондоо болшин. Чимхэ стоста. Сукта должу захынгта тему юм биг ужише. Шу зогди. Сукта тахвэр дуулахана би. Зэ тийж бодохон байгаа би харин тэгээд таналсны тааргүй байна. Чи тэрнээ болж тэгээд тус-тустай боловч. Зэ хыды номер гэх юм года не тоглолт самна байх. Хориод номернууд байх. Хыды часен болно ба. Тэрнээ нэгээс нэг цаг хахад шах. Зэ мөн хүндэт харагшда идэтэр юу хараалан энэ тоглолтодоо өөрийнхөө аргатэд. Хүндэт харагшад апрелийн 11-нд 5:30 цагта Урлалай коллежийн тайзан дээр миний тоглолт болох болтод таны өрнөв. Зэ элвэргийн энэ дөрөвшин тоглолтод нэг амжилттай өнгөрхийн хөснөвти тэгээд заатгүй бахал ирхэл байхаа яхтэвти урагшатай тэгээд хайн явагдаа. Баярлаа. Баярлаа. Хүндэт харагшад энэгээр дамжуулгамны дүүрэбэ дахин уулзатраа баяртай.